بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدريك أقول من بعدكم والسواني الله سبحانه وتعالى بسوق التوترين الهادي ismufulhu beektu ඒක ෆිලාවුග අලුකුම දන්නවා ෆානේ الهادي මේ ismufulhuගේ මානේ කි Allah subhanahu wa ta'ala ये कलांगे खल्क़ तकुन्नन इरशाद देब्बा मगु दक्कवा अस्कलांग मिगतुंगे कलांगे दुनिया के लब्बा फा एम्मेहा मखलूक़ात तक आम गोतेगा එතකටීගේ දිරිගුරුමා ගුළුමුරි කුරිහා කමෙක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි එතකෙච්ච මාගු දක්කවාෆ් අද ඉන්සානුන් ජින්නීන් එකලාංග රුස්වා වඩකින්වා මග උළුමුගේ වෙබ්බස් එකලාංග වනි දක්කවාෆ් එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි الهادي جل جلاله سبحانه وتعالى كيت قرآن الله سبحانه وتعالى ඉතින් ආයතක එකලාංගේ හිදායත දෙවවා මගු දක්කවා රස්කලාංග කම්බනි බයන් කරවා අල් ෆුර්කාන් ගතිරිස් ඉබනාත් වහී කුරාෆෝනි වකෆා බිරබ්බික හාදියන් වනස්සිරා කලේක ෆානුගේ වෙර රස්කලාංගේ ෆුදි වඩිගේ මේ හිදායත දක්කවා පරාතෙක්කම আদি නස්රු දෙවවා පරාතෙක්ක ඉතින් ආයතක මේ හිදායතුගේ වාහක मगुगे वाहक इरशादुगे वाहक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफ कबद इज्जति रहम अल हादी में इसमुफुलुगे शराहा गलम वाहदक्कारुगा हिदायतुगे बावेत्त हिदायतुगे वत्तरुद इल्मुरिन बयान कुराफ एगतुन मैगन हदरु बैक हिदायतुगा इल्मुरिन बयान कुराफ ओए मेफरतो बैकी आमु हिदायत एक वहाँ पर एक आलम मुशरक हिस्सा को फ़ानई पुरिहा मखलूक़ात तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतगती के दिली उलमा इतगती के तबीअता इतगती के वजीफ़ात इतगती के हयाता गुलमुरी तरतीबात तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वन इतगच्चे दक्वाफ ए अल्लाह इतगच्चे दक्वाफ वा मगुत कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल अअला इब्बन आयतुन तिब्बन आयत वही कुराफनी सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा कलेग फानु के बेरस कलांग इसमुफुलु कलेग फानु तस्बीह विदालो आशे कलांग एम्मे मातिवरी वंतरस कलांग अल्लज़ी खलक़ फसव्वा ए कलांग एम्मे हा मखलूक़ात तके मुफद्दवा एतकती एम्मे फुरिह मगुतुगा मुफद्दव मुकावस आदि එතගතිගේ මින්බර ගාවස් එමෙ ෆුරිහම ගොතුගා ලෙබරස් කලා වල්ලදි قدر فهدا අදි කලාගේ තක්දීර් කන අලුවා කොම්මෙ කමකබ්ස් එම්මෙ එකශීගෙන්වා මින්බර කඩ අලුවා එකලාගේ නියාෆුල් කඩ අලුවා තක්දීර් කඩ අලුවා فهدا අදි එතගෙච්ච මාගු දෙක්කේ විරස් කලා मितांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला आम को शामिल को बयान कुराफोनी बुरिहा मखलूक़ात तके एम्मे फुरियम गोतुगा उफद्दवा इतकतीगे जिस्मानी गोतुम कमुगावियस अदि नफ्सानी गोतुम कमुगावियस अदि इतकतीगे आददो गोतुम कमुगावियस फुरिहा गोतुम इतकतीगे उफद्दवा खिलक़त फुरिहा मकुरब्बा ए तरतीबा तलब्बा एसुरमनके वजीफा ಒಳಗ್ವಿ ಗೊಯ್ ಕಾಂವಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನುಕಾಂವಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರಿಸ್ಕೋದು ಮಟ್ಟಕ ದಾಂವಿ ಕೊಂತಾಕಕ್ಕಂ ಹೋದಂಬಿ ಕೋಚೆಕ್ಕಂ ಹೋದಾನಿ ಕೀನೆಕ್ಕಂ ಎವರಿಹಾ ಮಗುತ್ತಕೆ එතකෙච්ච ගෙල්ලුම් වාණී කොම් ගොතවුම් ෆෑදා වාණී කොම් ගොතෙක්ක මේ හොරිහාකම මෑන් අල්ලාහ් වාණී එතකෙච්ච අංගවා දෙබ්බා බයන් කොත් දෙබ්බා
ei aammo hidayate huriha makhluqat egotun misalaka maamu iqqaduran Allah subhanahu wa ta'ala angawa ilham kurwa fawa engeu kin Quran Allah subhanahu wa ta'ala nahnu surat ke fastolas ashek adi fastolas doy bidayat wa hikrafani wa awha rabbuka ila an-nahli kalega faanu verdes kalange maamu iqqaduran ilham kurbi anittakhidhi min al-jibali buyutan farbarata wa min ash-shajari adi gastakai wa mimma ya'rishun adi mistakun hada binatan ei getake kamuga beluma mane getantanu hatatan hada getawgayya farbataugayya gaskaha gehiga kuladurta esormenna hatatan hada thumma kuli min kulli thamarati den huriha mewatakun ka fasluki subula rabbiki dhulula adi tibage verdes kalange tibaya kiyamon kurabba pawa magutakuga labwafa magutakuga daturuko uluma maamu kulandurak kadek fan verdes kalange ilham kurfi emima esormenna kada alwafa misrab tawga magutawga daturuko getawgayya gastawgayya mihun ala binatawga kuladur hatatan hada mewatakun kaaboy hada ein mistakunna shifaa'e kutbawa buimen derebu man Allah subhanahu wa ta'ala etakecche evani ilham kurwa angwaf ekamattaka kuranje masekke kanje ni koche bonje ni koche boy boy nuani koche daturu kuranje maguta ata hadanje goy ehuriha kamen Allah wani etakecche dakkawaf ei al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala e mihuriya kamaki tartib kurabba fa waki faratu angwa fa engeve ei efada janawara kannuni e ilham kurabbu nuwata e tobiyatu Allah taala debba fa noy e janawara ka mame program nunare awon me kiya dina se sormenda ke kamen nuwa ei Allah e sormenga tobiyatu ka labba fa wa wenge e masekken egotu ka kor komme janawara ka belis kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala aammukum huriha sufa sufi takan ei tibamihum fada ummat takakkamga bayan quraf wama min ta'in yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min shay odoga fiyajagen uduhe dunjekkamga bis illa umamun amsalukum tibamihum fada ummatake kamuga manu tibamen fada ummatake kamuga manu yetake inuwe ei hingabeka ule dabbai janaware kamuga wes adi uduhe dunye kamuga wes tibamen fada ummatake kamuga manu yetake inuwe ma farratna fil kitab min shay'in man raskalam fotuga bayan nukurwa ham ekches donu karo ema ei hini kamuga wes ei maame produr kamugavies adi ehniye bar janawaru kamugavies komme echchakabes eteketiga ulene goy eteketige tobiata eteketi kuranje masekken eteketige vernes kalagon eteketcha angawa debba ei al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala em al-hadi ni ismufulhu hameke ni algon me insanunnak hidayata tedmog dekkiyom wahakenno muli kainatuge huriha takeccha gulifawa ei planetekkam gaves irohada karidakkam gaves bimodiga foroifawa maadan takkam gaves ege tobiata ege wattara ege labwafa bara huriha chibani Allah etakeccha angwade baf dagonuga wakibare loega wakibare timaraga wakibare ni chiga tobiyemmi e huriha echki e huriha takeccha vernes kala kada alubwa fawa majwar nizam ei al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala e migotum uriha takechka wani kalange mi magu dakkawaf alifana kare no masha etekech salamet terikon egotaki kobakama nurakka terikon guri kongotakama nurakka takon salame bani kinekama algon men fennane duni sufa sika wal janwar echi ufaddawa fa khilgatuga se sormenne ge sormenge
අදාවත්තෙන් දුෂ්මනුන් කිබන් සලාමත් වානේ දිෆායි නිසාම් තල්ලෆා ෆුරියමක් කාච්චි හොදුමට්ටක ෆසේහවාන මගුතන් එසරම ලබ්වාපා ෆුරියමක් එසරමෙන් කණුගා උලෙන් ජෙහෙකම් වෙච්චියම් කණුගා උලවේනේ ගොතන් එසරමගේ ඛිල්කතු ෆද්දා වනි එක්ගම ගොලේ දූඤ්ඤක කණුගා උලේ මහෙ නුජේ ಶಿಕಾರಕೋಗೆ ನುಣಗೆ ನೆಕೋ ಅವಮನ ಫೆನೆ ಕಡುಗಾ ದತ್ರು ಪುರ ದೂರಿ ಫಾರು ದೂನಿಚ್ಚಿ ಎಸರುಮೆ ವರಮ್ಮತಿ ಗೋಯಫ ವರದ್ದುರುಂ ಎಸರುಮೆ ಬಹುದ ಮಸ್ಉಳೆ ಹಿಸಾಬ್ತಗೆ ಬಹುದ ವರಮ್ಮತಿ ಗೋಯಫ ಆಮ ದೇತೆರೇಕು ಮಹೆ ಮಚ್ಚಂಗ ಬೋಹಿಕ್ಕಲಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಗ ಜಹಾಗ ಎನ್ವಾರ್ಕು ಮೆಚ್ಚ ಎಮೈ ಎ ಮಗು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಸರುಮನ ದಕ್ಕಾಫ ಅಲ್ ಹಾದಿ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲುಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ एम फरतम आउन बयान कर हिदायत आम मुअत्तर इतरेग ओरिया मखलूकात के शामिल में हिदायत को बावत उतरे देवन बयकी इरशाद हे गोय रंगल गोय मीस्तकुन्नक जिन्नीना इंसीन बयान को देवुगे हिदायत ए बयान को देवुगे हिदायत को माने कि ए हिदायत के अहलवरिन एम्में ए हिदायत तबाव में Allah subhanahu wa ta'ala wani niistakunnan hidayatu dakkawaf rasul bekalunge zimma yaki hidayatu niistakunna bayan koddebu adi jinninna hidayatu bayan kodde jinninna insinna Allah subhanahu wa ta'ala gattedu magum bayan kodde ei rasul bekalunge zimma yaki embegen it Quran Allah subhanahu wa ta'ala रसूल बेकरना मुखातब कुर्बा इतन आयत के गा तिबेकरुन की मीस्तकुन्नन हिदायत दक्कवा बैकम का बयान कुराफ अशूरा का फंसा स्तेवना तो वही कुराफनी व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम हम कशोर का देख फानु तियत मकु दक्कवा कं कशोरी लतहदी का देख फानु तिय हिदायत दक्कवा कशोरी माने कि मकु दक्कवा कं कशोरी इला सिरातिम मुस्तकीम सीधा वेगंबा मग कश एंबिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मगु दक्कवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलेगफान बयान को देवा पा हिदायत के मगु एम रसूल बेकनुगे जिम्माई मी हिदायत मिस्तकुन बयान को देव जिन्नीना इंसीना मैं अल्लाह उस्सा वडिगे बा मगु मिस्तकुन बयान को देव ए रसूल बेकनुगे जिम एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी हिदायत मिस्तकुन बयान को दिबुन कड अळुवा पवनी एकलागे हिक्मे बंतकमा रहमत के तेरे एवस इंसान कं एवस चिन्नी कं एवस अलग मैं अल्लाह अजाब मुदफु मटका इमामे ग मच्चन हुज्जे कायम कुरम फोगा मेरोय कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु वही कुरापनी वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला अल-इसरा के 15 आयत इवन रसकलागे एवस फरातक अजाब दिब्बा फरातक कम गानुमोय हत्ता नबअथ रसूला तिबंग इलाह रसूल को नुफणुबा एक माने के रसूल के दावत मिया का हमें नास वत रसूल के दावत मिया का फौरान मगु तनवस नुकुरबा एबस मिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अजाब नुदबा ए हिदायत उलंबा गोय कोबाका उलंबी दीन कोबाका उलंबी गोय एमिया का हमें कोम्बसिफे का फौर बफोगा दिन हिदायत के ना परगस दीविया दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिया का अजाब दबाने ये कलांग आदलु वरिकमा एकलाग रह النساء استيق فاستو فسنات وحي قرآن رسلا مبشرين ومنذرين ان افاوركم خبر دبا بي سورگه واهكه ایمان وجنم سورگه واهكه افاوركم خبر دبا ادي ایمان وجنم نركاگ واهكه انذار دبا بيكلونگه گتوگه رسول الله فون رسلا مبشرين ومنذرين کی قرانتو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل اي رسول بيكلم بداغت مفوغا ميستكن الله سبحانه وتعالى دكل دكان ابس حجة نوت متك اي هنوني بنان دتو نركاي مدو بشيما گمن گاتك رسول کو ناده تمن گولجه گوتنه رسول کے دعوت ناده الہی وحی ناده تمن گاتك ایم حجة الله سبحانه وتعالى اي عذر ابسميه کے مچ کا نون نہ قیامت ابسميه کے مدن نبی दावत एमिहे का हमें ऐसा अभी एक मचे हुज्जत नोन एनवस मियदुस ए उजुर का हुलवरे को दुनिया गुड़दा ए इस्लामी दावत एमिहे को फौरान एबस मगे
forana evs goten edawata me enen aadwen evs goten nemmiye gutanek gahurjiya emihe ko marowen gossiyam Allah subhanahu wa ta'ala emihe ka azabun debwane dawatu visnene evs goten edawatu forana evs magen ene tanoswana dije oma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula rasuleke dawatu rasula ko nofonwa imara skalam evs insana ka azabun debaw emmi ma fahare kama way mihe burdan tanek emihe kama edawatu fora fanek edawatu forana evs wasilatakan ena deven evs magenne mihe bas amurda Allah subhanahu wa ta'ala emihe kanka mola denwadige sahih bukhari ya muslim ga wardo ga save nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurewi walaysa ahadun ahabbu ilayhi al-uzra min Allah subhanahu wa ta'ala par wakim boda nistakonna uzur devvu mane ke uzur ke fursa devvu lobe wadigannawa farata noy min ajli dhalik ehem begenne anzala al-kitaba wa arsala rusula ehem begenne Allah fotai rasul bekalum fonuwe ek mane ke rasul bekalum fonuwa e bekalum appulu macce febba wala bage ko bayakan hidayat ke nistakonna bayam ko devma foga nuni ebabe maccan azab udafu mattake Allah subhanahu wa ta'ala fotai rasul bekalum fonuwa embima ei hennuni am uzur dakkane men uzur dekkumuge hagguwa sonnane ekam bayan ko dei fan waqam ga vech rasul bekalum nafuga qur'ana bayan kura badein rasul bekalum nafuga li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul rasul bekalum nafuga mistakunna dakkane hujjatin netu afai mane rasul bekalum dawata wafuga den dakkane etor usuren ebame notu mattake bitanga bayan kura vidiye hidayat ki rasul bekalum appulu macce mistakun islam man iman man ebekalum gowalem muge magu ekon bay mehon ek imami anebba mehon ekama iman nuwe ebbe ko imami anebbe ko ekama iman nuwe timmanai hidayatu ko magam mistakunna tawfiq deku ek mane ke hidayat ena men asa e hidayat tabaumuge magu ene Allah dekkew al hadi hidayat dakkawani adi hidayat tabaumuge tawfiq ene debwani al hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala islam dawat ene gas eti dawat ene fora efoge dawat ene imam bima ei Allah subhanahu wa ta'ala ene hidayat debbi hidayat ahulwari ekkamuge ene lef hidayat emi ekama nganda koma miyaki e hidayatu libe mihinno e hidayatu ahulore no hufanu ke qawm ka mihum gata o alayhis salam noste vansa sar dawte ve hidayata emi hum gata hidayatu ekam gemum hidayatu qabul no kori eme kala ke hidayatu dekkevi ennemas e hidayatu ahulore kamu ge emi hon nuwi emi hum gor nuba siwata ge so emi ko boda kama negani kamu ge so emi ma ei Allah subhanahu wa ta'ala mistakunna hidayat at-tawfiq debwani ei edawatan imam muge loibba edawata imam ge shawge kalange ebabe hona def oba dissetri ahon hit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ni hidayatu ge etabba wattartu ge bayan kura fa rasul bekalum wa ge bayan kura wahi kura fani wa amma samud fahadainahum fastahabbu al-ama 'ala al-huda samud baga ge mi hundanne ebabe hona timan raskalange hidayatu magu dekkei fahadainahum timan raskalange ebabe hona hidayatu magu dekkei me fastahabbu al-ama 'ala al-huda ebabe hidayat tabamu ge badaluga ek kanu dolen emi hundine mane ge tabayennu bemi hidayatu foruku devvi me kongo sekan ebabe tabayennu bay miu me hidayat taban tabawi mai Allah subhanahu wa ta'ala hidayatu ga ahulwarin kamuga uma ebe ikhtiyar kurba boni ebe ame hunna kul rahmate ke so ad ebe ame hunga huri rangalu sifatake ke so emmima algon menna mitaga bai faraga olum erun ekashigin be nabiy sallallahu alaihi wasallam ei hidayat dakkawa bekale gotuga ebba ayatoga assa anebba ato khalifa naki hidayat nodekke wene emme se boy
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشورى كفانساس دوناتو كليك فانو هم كشرون كليك فانا كسيدا وجن ما مغ هداية دكوا أبيك لكيمه وهي قراب على وهي قرباني القصص فانساس سوى آياتو إنك لا تهدي من أحببت كليك فانا كس كليك فانو دوب فلوا فراتك هداية ندكوه هم هداية دكوا أبيك لك هداية ندكوه ميد آيات المراد كي එමෙ ෆෘතම ආයතක වහී කුරාෆෝනි කලේග ෆාන කී හිදායත මිස්තකොන්න බයන් කො දෙබ්වා බේකලකේ කලේග ෆාන ති බයන් කො දෙබ්වා හිදායත කි සීදා වෙගම් වාත්තේ තුමගේ දෙවන ආයතක කලේග ෆාන ලොක් ෆුලුවා ෆරාතක තෙදුමගේ නුදෙක්කේ නෙබ්බෝග මානේ කී බස්වලක මොරාදකේ කලේග ෆානක කලේග ෆාන ති ගෝවාලවා හිදායතක අහුලුවරේ ගොතුක එම්ස්මියක නුහෙද්ද වෙන්නේ ඒ තබා එම්ස්මියක නුකරවේ එම්මිදී ආයතකේ මානාග පුෂුවර වෙන්නෙන් ඒ इन आयत की नीस्तकुन नदवा इरशाद के हिदायत अनेक आयत के वनी तौफीक के हिदायत तौफीक ई अल्लाह सुब्हानहु व तआला आरतक हित्ता वलबाइच आरतक हित्ता की एपस इंसान का मिल्क वाइच नो हित्ता के रसकला के फियो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गविस रसूल बे का नबी के मुगाविस नीस्तकुन के हित्ता मिल्क को देगा फरात की हित्ता के रसकला के बेगिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा का दुआ करा फनी अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब ए हित फरलुवा इलाहुए सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बे इलाहु के दीमत के मेला के हिस साबित कर बांधे तब हित को रसकलांगे ए मगम मिस्त कुन्न हिदायत दक्को एक आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरा पे लैसा अलैका हुदाहुम इबामिहुम हिदायत तबाउम की कलेग फान मच्चो एक मेनूने वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा हेने कम अल्लाह एकला इराद करे अलको हिदायत अहुल वरिन को तो लबो कलेग फान बेनु फुल फरातक हिदायत न देखे ने सहीह मुस्लिम का वारद में ऐसा कुदसी हदीस से गए अबू ज़र को फरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवा कुरा बसुल मी या इबादी ए तिबंग इला वलत कुन्ने कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु तिबंग इलाहु एमी एकं हिदायत मुदक्का फी उरिया में उन्नकी मगफरत दिफा में उन्ने फस्तहदूनी अहदिकुम तिबन रसकलाग हजरतु हिदायत ए दन्नवाश एरुन तिबन रसकलाग हिदायत देवा आवशी में माने की हिदायत अहुल वरिन कमुगा लब्बा आवशी में हिदायत लिबुमा माने हिदायत के मगु एमी का हमें फोरमा ए हिदायत का अहुल वरिन कमुगा एना बुमा ए देवा अल्लाह आमुको मखलूकात तक मगु दक्कवनी अल्लाह नीस्तकुन नत्तेदुमक बयान को देवनी अल्लाह नीस्तकुन ए मग तबाकुरुम के तौफीक देवनी ए अल हादी जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला नूरिहा हिदायत के तदमो के फरात की अल हादी ए मी हिदायत ए पुरिदने फदे नीस्तकुन वो अमराली हिदायत ए तौफीक बेकु मनावेगति अनबे के हिदायत तबावी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान के तब्बे के वाक बयान कुरान अल बकरा 257 आयत वल्लाहु ला यहदी अल कौम अल ज़ालिमीन अल्लाह अनियामरि बेकं हिदायत नुदक्कवाने माने के हिदायत तबावा बेकं एमे नुवाने ये अनियामरि कमकी बोडावरि कमके हिदायत इक्किबाव के सिफे वल्लाहु ला यहदी अल कौम अल काफिरीन काफिर वेगन इनकार को करन बेकं अल्लाह हिदायत नुदक्कवाने केवंतरि कम सिफे नतियाम हिदायत अल्लाह मुदक्कवान वल्लाहु ला यहदी अल कौम अल फासिकीन अदि फासिक वेगन नमी उन्ने कलांगे हिदायत मुदक्कवा हुट्टे इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ्फार अज़वर के तिमनायत अल्लाह सुब्हानहु व तआला दोगवरी काफिर वेगन इनकार को करन नमी उन्ने हिदायत मुदक्कवा इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कद्दाब अदि इसराफ को माने फाफा के इसराफ को गिने गिने दोगहदा कज़्ज़ाब का अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत मुदक्कवा एक माने की ए एनगे तबियत कमगा वेज्जियाम एनगे मगकी दोगेतुमा वकरा हिलंगेतुमा ओळवालु कमगा उ ए एनगे तबियत कमगा वेज्जिया बेसिफे एन हिदायतु एक्किवा वेगेन डांस एमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळतकु गेतरे एकलांगे इरादु करबे अळकं हिदायत दक्कवा एकलांगे इरादु करबे अळकु हिदायत मो एक्किबा करबा अळगोन मेंगे खुतबागे स्वरगिना अडुवा इबारत में मैंग अल्लाह तेदमो को दक्वा फमियक मगफरत दाने मियक होए अदे एकलाग मगफरत दा मियक हिदायत तेदमो को दक्वा ने हमें को कष्टवे बेबे पुना इबारा उदगुए ए अल्लाह मियक मगफरत दीमा अल्लाह मियक हिदायत दक्के मदे मस्से ने फसे हेन बस अल्लाह मियक मगफरत
mihak magfurad dima den hisabum feshigem warappoda mihak bola undabuwa gedima furta kamake awma gabu kuran jahige teki mi kainatuga huriya ke mes hingani allah girat fola ekalaange rihuwade ganno awa ge ek hingana got ei mihak hidayat kam gavis mihak magfuradum kam gavis ek me ibaratu awa mistana je nukta ki me ibaratu astu muradaki hidayatuga ahulwarikkamga mihak levumake ei allah ga fadlawantarik ekalaange diletiwantake ei hidayatuga mago mihak ekkiba korawmaki ei ekalaange adluwarik ekivegantu ei hidayatuga mago mihun ekkiba sabab tawuteren sabab moda sabab taken emi ekkiba ga hurin bodawarikama kiburorikama rasul beekonna fursara kuruma alujahuma adi miho kefadaka me kurias bayem miho gistunima ebor rujuwe ade ekom bayem miho tobiyata ki ennu bayem miho tobiyata ki ebor manuga tobiyat embima astu agigatuga e bas bahuge murada ki eba e bayegge emihegge nota e bayegge nubakama nekkani kamuge sababu allah ebegu magfurat da fi mihega den hidayat dekkene faradan sauben way Allah uderawadigen be kaahukan hidayat annani kaahukan nannani ma kuriges hidayatuge hatarwana bayaki qiyamat duga narak swaruge ay narakaya swaruge ay naraka mistakum wasil koddir mattaka ebabi hunna e swaruge daane magu Allah udekkyo swaruge daani kontagat asharwa ekkore waden swaruge puri kontaguto kondimegatto daani swaruge ahulwarna swaruge daane magu Allah udakka naraka ahulwarna narake daane magu Allah udakka ai al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala Yunus surat ganwanat wa hikrafani innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim hamakashor iman be hiyo amal kurimihu yahdihim rabbuhum bi imanihim ebamihun ebamun gardaskalange ebamun iman kamuga sawum magu dakkawe tajri min tahtiha al-anhar etantang dashun korta hingenga honna swarugataka fi jannatin na'im yumatta libigam wa swarugataka ekalaage magu dakkawe engaytega surat muhammad nuwanat wa hikrafani hawanat wa hikrafani wa yudkhiluhumul jannata arrafaha law ebamihun bayan koddebba fawa swarugen ebamihun ekalaage waddaw ema swaruge dana magu duniyega sebamihun dakkawa adi maru maffoga mahsharuga maidanuga se swaruge wasilwana maki kobaka ebamihun bayan koddebbani al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala amemme narakaga ahulware narake dana magu se ekalaage dakkawa egmane ki kihinek diyamaka narake dewen kongota gossenka narake wadaveni mihin diyama etana wadaveni eno negena da kondimakan da mi daanu dan tanennengi baruti veneduwo swaruge gahulwarin swaruge danje magu engene naraka gahulwarin narake danje magu engene e magu emistakun ebbe go swarugen anebbe go narake gendeve eka Allah wani bayakot de fasafat ge 22 se 23 sanayatuga uhshuru alladhina zalamu azwajahum wama kanu ya'budun tibamihum ikko jama kurashe alladhina zalamu aniyamarinna wa azwajahum ebamihum ahulwari ebamihum amidari manika aniyawarikam ebamihum urun ebamihum darifas kol wama kanu ya'budun ebamihum alkom komunu taget min dunillahi Allah fiya fahduhum ila siratil jahim fahi etaketchange farataka narakayat ebamihum magudakkas ila siratil jahim naraka adima daam magu tibamihum e farataka dakka shehuriha amihun jama kur mafsuq aniyawarinna ebamihum darifas kolu aniyawarikam gemihun tabawi darifas kolai adi ebamihum Allah fiwa alko ko dageti huriha chekko narake daane magu ebamihun dakka shehme huriha farataka daambi kontaka kan gos wannambi kontaka kan e huriha magen Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun dakwa adeba ay kalange al-hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala em Allah wi huriha takechka aamko huriha makhluqat tak duniye gule nemme maguta dekke viras kalange al-hadi ama ehme mistakun nan hidayatuga magu bayan ko devvi al-hadi ama ehme
هداية ميستكون التباكر مجمع لو بجسوي الهادي أمهم محشر ميدان وقيام الدو سورك نرك الدانة ما بيان قدمي الهادي جل جلاله سبحانه وتعالى يا سمير في النمبر نفتح إن شاء الله هدايتك سبب تكابه قتم أرض بعد كان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.